Za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite kao predjelo testenine sa paprikom i mozzarella sirom, glavno jelo pile u paradajzu i desert limun kolač. Sa najniže tačke na planeti, sa mesta zbog kojeg su se vodile epske bitke, iz najčistijeg mora na svetu, 8 puta slanijeg i nepovezanog sa drugim morima, donosimo vam najkvalitetniju so. Morsku so iz mrtvog mora. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Začin Light. Proizveden od organskog suvog povrća, mirisnih začina najboljih kvaliteta, dopunjen kalijumovom solju i bez aditiva. To je recept za vrhunski začin. Začin Light. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Himalajska so. Nastala pre više od 250 miliona godina iz prvobitnog mora, iz kojeg je nastao život na planeti. Sadrži 84 elementa više od obične soli koji se poklapaju sa elementima u našem telu. Omogućava 23 puta veću razmenu vode u organizmu od obične soli. Ručno vađena iz himalajskih planina, oprana čistom himalajskom vodom i osušena na čistom himalajskom vazduhu da bi ostala prirodna i čista. Imate 84 razloga da je upotrebite, jer je 23 puta bolja od obične soli. Himalajska so. Naša so. Kombinovana kalijumova so. Od sada preporučena i od Svetske zdravstvene organizacije. Hrana i vino. Uvek za vaše dobro. Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite testenine sa paprikom i mozzarella sirom. Mladi crni luk sitno isečemo. Papriku isečemo na parčad. Mozzarella sir isečemo na kocke. U šerpu sa provilom vodom na šporetu stavimo kocku da se kuva supa. Na zagrijano ulje u tiganj na šporetu stavimo isečeni mladi luk. Dodamo isečenu papriku i grašak. Zatim u tiganj dodamo supu. Posolimo. Pobiberimo. I promešamo. U drugu šerpu sa provrelom vodom na šporetu stavimo da se kuvaju testenine. Skuvane testenine preručimo u cediljku. Iscedimo ih i stavimo u dublji sud. Nakon 15 minuta sadržaj istiganja preručimo u šerpu na šporetu. U šerpu dodamo testenine, neutralnu pavleku i parčad mozzarella sira. Sadržaj kuvamo još nekoliko minuta dok se mozzarella sir ne rastopi i veže sa sosom. Sklonimo šerpu sa šporeta. Na tanjir za serviranje stavimo testenine sa paprikom i mozzarella sirom. Nanosimo na testenine narindani kačkavalj. Ukrasimo grančicom irođije i rotkvicom zasečenom u formi cveta. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 30 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte temjanika. Vino se odlikuje zelenkastom nijansom i muskatno-cvetnim aromama ukusa temjanike, ruže i mandarine. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno!
Propržite iseckani mladi luk, dodajte parčet paprike, grašak i sup od kocke. Nakon 15 minuta dodajte skuvane i isceđene testenine, pavlaku i kocke mozzarella sira. Kuvajte dok se sir ne rastopi, onda servirajte, nanesite narezani kačkavalj i ukrasite. Dobar apetit! Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite pile u paradajzu. Pile isečemo na parčet. Posolimo ih. Pobiberimo. Krupno isečemo glavice crnog luka. Papriku isečemo na krupnu parčet. Paradajze isečemo na krupne kocke. Peršun sitno isečemo. U šerpu na šporitu sipamo 1 litar vode. Stavimo parčet piletine. Dodamo mešavine začina. Poklopimo šerpu i kuvamo 60 minuta. U drugu šerpu sa vodom na šporitu stavimo parčet paradajza, paprike, crnog luka i iseckani peršun. Dodamo mešavine začina, posolimo, pobiberimo i promešamo. Šerpu poklopimo i ostavimo da se povrće skuva. Šerpu sa skuvanim mesom sklonimo sa šporeta. Na zagrijanom ulju u tiganju na šporetu ispržimo brašno i mešamo varjačom. Dodamo zapršku u šerpu sa povrćem. Nakon 5 minuta i ovu šerpu sklonimo sa šporeta. U šerpu dodamo 3 kutlače tečnosti u koje se kuvala piletina. Povrće izmiksamo blenderom. Vratimo šerpu na šporet i dodamo još 2 kutlače vode u koje se kuvala piletina. U šerpu dodamo parčet mesa. Nakon 10 minuta sklonimo šerpu sa šporeta. Pile u paradajzu kutlačom serviramo u dublji tanjir. Nanosimo sitno isečeni peršun. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 90 minuta. Uz ovo jelo predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Riesling, kristalne svetlo-žute boje, lakog ukusa limuna sa nijansom meda. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Prijatno! Isecite pile na parčad, začinite i skuvajte u vodi sa mešavinama začina. Crni luk, papriku, paradajze i peršun isecite i skuvajte u drugoj šerpi sa začinjenom vodom. Dodajte zapršku od brašna i 3 kutlače pileće supe, sklonite sa šporeta i izmiksajte povrće. Zatim dodajte još 2 kutlače supe i parčet piletine, dokuvajte, servirajte i nanesite iseckani peršun. Dobar apetit! Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite limun kolač. U sud za mućenje polupamo jaje. Mutimo mikserom i dodamo šećer. Kada se šećer rastopi, isključimo mikser. Dodamo brašno, prašak za pecivo,
vanilin šećer i ulje i mešamo kašikom. Koru od limuna krupno narendamo. Narendanu koru od limuna dodamo u sud za mućenje i promešamo. Pravougaonu tepsiju poprskamo uljem, namastimo je četkom, a onda pobrašnimo. U tepsiju nanosimo smesu za kolač, pa je stavimo u rednu. Pečemo 30 minuta na 200 stepeni. Izvadimo tepsiju iz redne. Kolač izvadimo iz tepsije. Isečemo ga na kocke. Sipamo ulje u šerpu na šporetu. Belu čokoladu izlomimo na parčad, dodamo je u šerpu i mešamo kašikom. Kada se čokolada rastopi, sklonimo šerpu sa šporeta. U drugu šerpu na šporetu sipamo ulje. Čokoladu za kuvanje izlomimo na parčad, dodamo je u šerpu i mešamo kašikom. Šerpu sa rastopljenom čokoladom sklonimo sa šporeta. Ohlađenu i rastopljenu čokoladu za kuvanje stavimo u kesu koju smo prethodno odsekli vrh, pa nepravilnim linijama ukrasimo kolač. Postupak ponovimo i sa belom čokoladom nanoseći je u obratnom pravcu. Rastopljenom čokoladom za kuvanje ukrasimo i tacnu za serviranje. Na nju stavimo 4 parčeta limun kolača. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 70 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog ukusa. Služi se raslađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno! Izmutite jaje sa šećerom, dodajte brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer, ulje i narindanu koru od limuna, ispecite kolač i isecite ga na kocke. Dekorišite posebno rastopljenom čokoladom za kuvanje i belom čokoladom, pa servirajte na ukrašenu tacnu. Dobar apetit! Sa najniže tačke na planeti, sa mesta zbog kojeg su se vodile epske bitke, iz najčistijeg mora na svetu, 8 puta slanijeg i nepovezanog sa drugim morima, donosimo vam najkvalitetniju so. Morsku so iz mrtvog mora. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Začin Light. Proizveden od organskog suvog povrća, mirisnih začina najboljih kvaliteta, dopunjen kalijumovom solju i bez aditiva. To je recept za vrhunski začin. Začin Light. Dobro je da znate šta stavljate u jelo. Himalajska so. Nastala pre više od 250 miliona godina iz prvobitnog mora, iz kojeg je nastao život na planeti. Sadrži 84 elementa više od obične soli koji se poklapaju sa elementima u našem telu. Omogućava 23 puta veću razmenu vode u organizmu od obične soli. Ručno vađena iz himalajskih planina, oprana čistom himalajskom vodom i osušena na čistom himalajskom vazduhu da bi ostala prirodna i čista. Imate 84 razloga da je upotrebite jer je 23 puta bolja od obične soli. Himalajska so. Naša so. Kombinovana kalijumova so. Od sada preporučena i od Svetske zdravstvene organizacije. Hrana i vino. Uvek za vaše dobro.
Poštovani gledaoci, nadamo se da smo vam našim izborom jela pomogli da odlučite šta ukusno da spremite za sutra. A u sljedećoj emisiji predložit ćemo vam ove recepte, kao predjelo brazilsku salatu, glavno jelo krmenadle sa paprikama i desert operu od keksa.